Nijang Karbi Anglong alo pini dongka mukam rong sopialong kedo West Karbi Anglong District Congress Committee sai hemalong Congress Rachari Asongja po pen pherangkya mai kang nipon Congress Rachari Asong pen pini labangso pherangkya mai kang nipon along West Karbi Anglong District Congress Committee amai phubari EM Singteron lapen APCC pen Ratul Kalita Bimal Dole pen chetongpon pherangkya mai kang nipon along abari EM Singteron pen ke thampon ke MP Rahul Gandhi aphan BJP asong atumpen lamhoi ki pidera puthaksi jesemet ningkang samse alam chepaklang ponlo Rahul Gandhi aphan BJP asong atumpen lamhoi ki pipon dera puthak abarim EM Singteron pen pherangke thengno along ki than pon alam the nonelitum arjupon sinang Nega hisabe Singteron chongde ta inuta teron inut bale ta teron nulit pudi Nirok mudi kiman mudi ulamo kan mudi kan na soalan so kak jati je okuman polisi kalau obisi okuman polisi la soalan kan mane kan kela silet no Rahul Gandhi la soalan mudi je bharat joro idum butte yakhe jati dharmu kan namre bharat joro tenne hidup kela hidup kisun bamudi bechelo eklem kita mangge chongda jero Saya tiga murid penceng lo, bukan kaya penceng lo pada ibu si Arab Joro kita bilo, tapi Allah semua murid si aku mana yang kaya sultan mana yang ubisi dalam tunai tanah mulia kaya mana, kela murid kela sedek aku sultan. Sika alam dia berpiat si dalam mana langsung pilih itu langsung pilih, kalau mudi dua ubisi dua kela sedek, lain kali. Halapu APCC pen Ratul Kalita Bimol Dole atum pen sitami pherangkya mai ke phapon along Rahul Gandhi aphan lam hoi ke pabona puthak ningkang samse alam chepaklang ponsi BJP Rachari Asong aphan pinnangan ki chok che alam the jongpon আৰু হে হইতে তেওঁলোকে আজি সি কম্পমান হৈ পৰিছে আৰু সেই কাৰণে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যি কণ্ঠ যুৱকৰ কাৰণে যি কণ্ঠ যুৱতীৰ বাবে যি কণ্ঠ মহিলাৰ বাবে যি কণ্ঠ কৃষকৰ বাবে যি কণ্ঠ নিবনুৱাবিলাকৰ বাবে যি কণ্ঠ সেই কণ্ঠ ৰোধ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ বিজেপি হত্যা কৰিব খুজিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আৰু সেই কাৰণে আমি ক'ব খুজিছো যে এই যিটো কলাদিন এই যে কলা ডাৱৰে আৱৰণৰ যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখন আৰু সেই ওপৰলৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই সদায় আগত থাকিব যিমানে তেওঁলোকে অত্যাচাৰ কৰিব Dongka mukam pen Wiki Bay Karbi Anglong Live